sentombi exhibeni lokho. Nginesiphalaphala sentombi namhlanje la barepresenta i-organization kuthiwa isigodlo sabomama. Mama igama lami nguSanhla Uziri. Njengoba lindibona ngilana presenta isigodlo sabomama. Singabomama abaphutheleyo, omama abazithandayo, omama abanezinzi, omama abangalindile obaba ukuthi benikeze imali, omama ongathiwa bona okhanyisa nje. Njengoba libona amaklabhu esiwayenzayo, sinengubo, sinetofu, sinamabhesi, sinamabhasi, sinamasola laphayana, ngiyakuphelele lana, kunama-odrofu, kunamakhabothi. So yiyo into esinjani esisebenza ngayo. Esikhuthaza ukuthi abanye omama abahleliyo ngasendlini ukuthi ungabi ngumama ohlelele nje ubaba. Umama kabe umama ngemsebenzi. Umama akakwazi ukuthi unesisasa lakhe elisha. Umama akazi ukuthi unesithaya oyenzayo for nono basothaka emhlabeni, kodwa ifanele kwazi ukuthi yini oyiphetheyo oyibambile. Lena yi-gastofu, uyibona ine-oveni inani, and then inobheka, and then lena siyoyivula lana. Ngiyakubona ezithensi ukuthi ma uvula lena yiplastiki siyoyikhupha uma sesifikile ngasendlini, and then yesikwazi ukuthi sipheke ngayo njengiyizitokhu zonke lezi ukuthi nibhekile. lokhu sazohlukaniselana. Khona sazohlukaniselana already ukuthi okunye ama-wardrobe namakhabothi kubenzela ukuthi kuze nakho ngaba but already sokuhlukanisiwe vele already. And then sesiza lana, leli yibhepsi leli, libhepsi leli, and then laphayana la ngiyabona amagagasilinda uzothatha ama-injections lana agezizosebenzisa laphana amasola kungaphelele lapho. Ababonileyo even last month sisherile amablanketi, even now asiphelelanga la, yikho sizobe sishera every yini engicabanga ukuthi nizokushera on the coming isikhathi esibuya yini njengezomunye umama laphana ngilalele exoxa ngokuthi nicabanga ukuthengelana izimoto, nicabanga ukuthengelana imibhede, nicabanga ukuthenga amazenge. into ezayo manje kuzobuya amakhango, sinamakhango ama-40, izitsha lezana emakhaya, lamabhodlelana ayi-black, and then kuzoshera futhi namanye amablanketi, kuzoshera futhi namanye amakhabothi khona okuzayo. And then next year sizoqhubeka futhi sithengelane like amafensi, after amafensi Amafensi like awothango. kahle kahle vele i-whole idea yes, yonke lento esiyenzayo siyenza for ekhaya ngoba lana eGoli sizosuka emsebenzini, asidinganga ukubana sizodakwa noma sizophuza noma sikhohlwa, asikho laba bantu yiwo lama yiwo namasavana ethu lawa, yiwo amasavana ethu, yiwo amasola ngapha libekanga njani guys? into ekhona lena. And the next year sesizothengelana imoto. Masithenga imoto akupheleli lapho, kuningi nje lokhu esihamba kanjalo. Abangayakhanga imizi siyabayakhela ofuna indlu, depends ukuthi ufuna ebulawayo noma ufuna ngasemakhaya. Sothengelana nenkomo, imbuzi, amadonki, inkola yonke angicabanga ukuthi khona into engafuna ukuthi iyeqhamuke into engayisho ukuthi ubaba ukuze abe ngubaba, ubaba ungubaba ngomama. Ngoba if ubaba ubaba akakwazi ukuplana ukuthi ethenga anything ekhaya, but umama uyena othuthuza uzokhalisa, hayi lena yini umuzi ngomama ngithi. So that lithi esikutholayo kumele sikwazi ukuthi siyakwehlukanisa lokhu ngokwesisa, lokhu ngokwemilimitha. right. Abanye omama abakhona labahlele emafesini yabona abafisa ukuthi bebayijoyina i-activity enhle kangaka bangalithola nje. Asinankinga uma befuna ukujoyina, bengathatha inamba and then bengawhatsappa oyi-1 and then sakwazi uku-eda esithini ebesesisho ukubana yena ufuna ukungena emasofini kuma-blanket cause siyi-group party, into eyi-1. It depends ukuthi wena ufuna ini cause wena ngoyazi ukuthi hayi mina ngifuna idoka like labona abanye bazenza idoka before vele akukhona already ezihambile abasherileyo phambili. So yiyo into esihamba ngayo. Siyabonga kakhulu bakithi. Niyabona inhlangano kuthiwa isigodlo sabomama
futhi sizosinikeza i-phone number niyizwe ukuthi ningabajoyina njani, so that into le ithuthuke ihambe ize ifike nakwabanye, ikakhulu abasha. Ngiyabona ukuthi the-most of abantu engibabone lapha basha, okhomba ukuthi into le isazofika isikhathi ya kudala sinayo ngoba nje lo umnyaka wethu futhi siqale lana so kuningi ya kukhona imizi but kunabo abangenayo nakho kumele sibancedise nabo bekwazi ukuthi baba ne-something. Siyabonga kakhulu sisamcela ubanikeze i-phone number like abafuna ukuthi banijoyine. I-phone number zami 073 035 5453. Ngizwile phakathi inamba ngeyabantu abafuna ukuzojoyina i-event kangaka. Ngiyazi ukuthi omadabudaba sebethe bayibhala phansi sebefuna ukukhombisa ngayo. U-serious ngokwakho, so ngiyanithanda kakhulu emakhaya.